Poštovani gledaoci, prethodne nedelje predstavljen je projekat Biznis u poljoprivredi. Da li je poljoprivreda biznis? Šta joj je potrebno da bi u pravom smislu te reči postala biznis? A šta je potrebno valjama poljoprivrednicima da biste se što više približili, da tako kažemo, biznismenima? I upravo o tome govorimo sa mojim današnjim gostima, gospodinom Bojanom Balažom, koji je rukovodilac projekta Biznis u poljoprivredi, i gospođom Svetlanom Kijevčanin, koja je ispred USAID-ovog projekta za konkurentnu privredu. Pre svega, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Pitaću vas, ovo je pitanje za oboje, možemo da krenemo i od dame. Da li je poljoprivreda u Srbiji biznis, gospođo Kijevčanin? Hvala vam na tom pitanju. Poljoprivreda i jeste i nije, rekla bih. Kao prvo, postoji nekoliko razloga. Srbija je negde prepoznata kao poljoprivredna zemlja. Kada pitate i običnog prolaznika na ulici, čini mi se, rekao bi vam, Srbija može da hrani čitavu Evropu. Dakle, poljoprivreda kao neka tradicija u nekoj srpskoj kulturi postoji već dugo, ali mislim da kada pokušam da odgovorim na ovo vaše pitanje, može se reći zapravo da samo neki ljudi mogu poljoprivredu doživjeti kao biznis, dok ostali verovatno od poljoprivrede samo preživljavaju. Dakle, postoje razlozi za sve ovo što pričam. Srbija u nekom smislu klimatskih, geografskih područja, velike količine poljoprivrednog zemljišta, postoje veliki potencijali, postoji velika tradicionalna povezanost sa zemljom, da kažem, srpskog čoveka ili poljoprivrednika uopšte to nekoj tradiciji, ali ono što se čini mi se što je neka sadašnjost jeste da smo ostali na tom nekom tradicionalnom nivou razvoja poljoprivrede koja podrazumeva ne toliki stepen modernizacije, ne toliko stepen pristupima velikim tržišnim ekonomijama i uopšte izvozu i tržištima. Tako da, bez obzira što poljoprivreda zapravo čini sada recimo 10,6% udela u bruto društvenom proizvodu Srbije, a takođe i izvoz i potencijal poljoprivrednog izvoza i poljoprivrednih proizvoda 18,6% u 2019. Ogromne su to brojke. Godine, tako je, i vidi se neka tendencija rasta. Ipak možemo reći da, s obzirom na tu neku fragmentarnost srpskih poljoprivrednih gazdinstava, proizvođača koji postoje, znači naši posedi su mali, ne veći od 6 hektara, fragmentarni su čak na jugu ili zapadu zemlje, su još manji posedi, ali kažem, postoji ta povezanost i odanost zemlji, ali definitivno ono što nedostaje jeste taj neki opšti trend u modernizaciji i praćenju trendova koje sada propagiraju i zahtevaju velika tržišta. Dakle, ne samo ponuda, nego trend zapravo definisanja proizvodnje prema potražnji i izlaženje na ta tržišta, što u stvari ovi neki naši mali proizvođači definitivno ne mogu sami da postignu. Da li se, gospodine Balaš, slažete sa ovom konstatacijom? Pa evo, Svetlana je dala dosta dobar presek stanja u Srbiji što se tiče poljoprivrede. Ja bih naglasio da iz mojeg nekog iskustva višegodišnjeg u komunikaciji sa poljoprivrednicima i tako dalje, i na terenu i kroz neke druge oblike saradnje i sa menadžerima u poljoprivrednim kompanijama, složit ću se da je, znači evo, prošle godine više od 10% BDP-a je došlo iz poljoprivrede. Ako tako posmatramo, reći ćemo, jeste, poljoprivreda u Srbiji jeste biznis. Međutim, ako malo dublje sagledamo, vidjet ćemo da je to mali broj kompanija u stvari gura taj izvoz i mali broj modernih poljoprivrednih proizvođača kroz izvoz pre svega voćarskih kultura. U suštini, u Srbiji poljoprivreda još uvek nije biznis u pravom smislu te reči za većinu poljoprivrednih proizvođača. Mi moramo da razumemo da bi poljoprivreda postala biznis, pravi biznis, moramo da podignemo stepen znanja naših prosečnih poljoprivrednih proizvođača. Uvek mi imamo vrhunske poljoprivredne proizvođače, to je nesumnjivo. Ali govorite o stepenu znanja, ne onom stepenu znanja u primarnoj poljoprivredi, tako kažemo, odnosno u proizvodnji. Jer se slažemo da mi možemo da proizvedemo i kvalitet i dobar rod, odnosno prinos, a gde nastaje problem? Da, problemi nastaju nakon proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda. Znači, mi napravimo vrhunsku malinu, napravimo vrhunsku borovnicu, papriku, višnju, trešnju i tako dalje, bresku, jabuku pre svega, a problem nastaje kada treba da se plasiraju ti proizvodi na zahtevna tržišta, pre svega zapadne Evrope,
kada taj proizvod treba da se upakuje, kada treba da se brendira, odnosno da se izvuče dodatna vrednost. Naši poljoprivredni proizvođači moraju da razumeju da ne mogu da budu fokusirani na domaća i na regionalna tržišta i na neke veletržnice, da im gro njihovih proizvoda otkupljuju nakupci, da prodaju po pijacama i tako dalje. To je sve u redu i naravno to će uvek da postoji i treba da postoji. Ali ako želimo zaista kao društvo da podižemo uopšte ekonomski razvoj Srbije, a samim tim i svakog posebnog poljoprivrednog proizvođača, mi moramo da se fokusiramo na tržišta koja mogu da plate dodatu vrednost. A to su pre svega u ovom trenutku tržišta Zapadne Evrope i, ne znam, Severne Amerike i tako dalje. Tako da, pre svega, znači, treba da se podigne stepen znanja, tih poslovnih znanja i veština koji nedostaje. Opet ponavljam, naši poljoprivredni proizvođači nemaju problem sa primarnom proizvodnjom i tim znanjima. Mi imamo odlične fakultete, odlične institute koji su to naučili, a također i kroz praksu. Međutim, definitivno im nedostaju poslovna znanja. A gospođo Kijevčanin, evo upravo kada govorimo o malini, voću, povrću, da li smo mi tu konkurentni ili bi možda trebali da razmišljamo o sljedećem koraku? Kao što je Bojan rekao, o drugačijem pakovanju, o drugačijim ambalažama, pa i preradi kao sljedećem koraku. Stalno govorimo o tome da nije cilj samo u sirovini. Dakle, gde smo mi konkurentni? Gde treba da tražimo svoje mesto? Lepo ste rekli, znači tendencija u srpskom izvozu jeste tendencija izvoza proizvoda koji nemaju tu dodatu vrednost. Dakle, to su ili neke balk, velike količine, zamrznutog, ili su to neke o svežem segmentu, u stvari tek smo sad počeli negde malo više da ih plasiramo. Evo recimo daću dobar, pozitivan primjer, borovnica po tim svim zahtevima zapadnog tržišta koje su, ne znam, 2016. godine godišnji izvoz borovnice bio negde oko 30 ili nešto miliona dolara, koji se sada do 2020. povećano 35. Znači, uz neki dobar plasman, uz organizaciju, uz udruživanje, mala pakovanja, uglavnom od 125 grama, odnosno poštovanje zahteva tog zapadnog tržišta, koja su zahtevi sa standardom kvaliteta, sledljivost proizvoda, organski proizvodi, dobar dizajn, dobro pakovanje. To su te veštine koje nedostaju. A možemo li mi to da naučimo i da primenimo? Sigurno da možemo. Evo, između ostalog, evo ja moram da iskoristim tu priliku, naš projekat za konkurentnu privredu koji postoji u Srbiji već od 2017. godine, koji ima čitavu vrednost od 15 miliona dolara uloga za ovaj period od 5 godina. Mi smo se upravo kao svoj cilj smo u stvari postavili podržavanje srpskih proizvođača, odnosno privrednika i prehrambene industrije, pogotovo u oblasti voća i povrća, da se bolje pozicioniraju na lokalnom, ali i međunarodnom tržištu kroz različite oblike podrške. Dakle, od razvoja određenih modela, udruživanja i te integracije malih u velike proizvodne lance, do u stvari podizanja vrednosti samih proizvoda, do različitih obrazovnih programa. Ja konkretno ispred projekta vodim komponentu koja se zove razvoj, obuka i kadrova u poljoprivredi, dakle workforce development, gde sam imala priliku da u stvari opet kroz različite segmente stupimo u kontakt sa našim vrhunskim prestižnim univerzitetima, konkretno Poljoprivredni fakultet u Beogradu, koji je opet za ove potrebe napravio jedno posebno udruženje, Agronet grupa za istraživanje i edukaciju, koja negde realizuje. E sad, šta su opet stvari? Naš fakultet ima sjajna akademska znanja koja pruža. Ono što nedostaje su ti neki savremeni trendovi, to je ta neko praktično znanje. Vi ćete vidjeti studente koji izađu sa fakulteta, a da zapravo nisu imali dovoljno prakse. Dakle, i čitava ta osmišljavanje posebnog programa prakse ili internshipa u oblasti proizvodne, odnosno prehrambene industrije, voća i povrća je također bilo nešto čime smo se bavili i također testiranjem nekih različitih modela tog nekog fleksibilnijeg ili drugačijeg obrazovanja kroz rešavanje studija slučaja, kroz nuđenje nekih znanja koje je upravo i Bojan pomenuo, a to su kritičko mišljenje, kreativno razmišljanje u rešavanju problema, otvoreni u pristupu rešavanju problema. Jasno, ali ono što mene zanima, to može i Bojan da mi kaže, naravno i vi, ali Bojan pre svega upravo kada smo pomenuli ta znanja, da li jedan poljoprivrednik može da nauči sve
da postane i poljoprivrednik, ali i menadžer na svom imanju, ili je potrebno nešto drugo? Da li, znate, mislim, mi govorimo, kao što je gospođa Kjevčanin rekla, o prosečnom gazdinstvu od 6 hektara, ako govorimo o Srbiji. Dakle, nisu tu ni velika finansijska sredstva koja se mogu uložiti. Šta je vaš predlog? Da li je upravo budućnost u tim manjim gazdinstvima ili u udruživanju? Kako se treba fokusirati? Pa naravno da moraju da se fokusiraju na udruživanje i na ukrupnjavanje, ali ne po nekom modelu gdje će svi da ulože neku dobru volju. To je princip koji je zastareo. Znači, princip dobre volje nema neku vrednost i nema trajnost. Mora da postoji princip interesa. I tog direktnog komercijalnog interesa za sve igrače u lancu snabdevanja. Od tog malog poljoprivrednog proizvođača do otkupljivača, hladnjačara i na kraju do retail lanca u kojem taj proizvod treba da završi. Mislite da će interes jedini da ih održi na okupu? Apsolutno. Pa ja vidim da ja pratim to i sad, ovo nema veze i sa poljoprivredom. Ovo je suštinska stvar u svakom poslu, a zato kažem poljoprivreda treba da bude biznis pre svega. Znači trebaju im poslovna biznis znanja, moraju da znaju marketing, moraju da znaju financije. Naši poljoprivrednici, vjerojatno mnogi ne znaju ni šta je bilans stanja, bilans uspeha, racija, nekad... A moraju li to da znaju? Pa kako ne? Kako ne? Kako može profitabilno da posluje ako mora da razume po kojem ceni treba da kupi neki repromaterijal, mora da zna da uloži kada da ga kupi, kako da uzme kredit, kod koje banke, šta mu je isplatljivije, da li da uzme na leasing, da li na operativni leasing, ali to su neke osnovne stvari u biznisu. Nije to nikakva specijalna nauka. To sve može da se kroz jedan dobar intenzivan rad, intenzivan kurs, da se osnovne neke stvari. Ako i ne nauče, pazite, ako i ne nauče, znaće šta treba da znaju, pa će moći da angažuju nekog eksternog konsultanta, saradnika koji će im u tome pomoći. A mogu li naučiti da prate tržište? Kako ne? Da predviđaju tržište? Tako je. Jer znate, danas je situacija ovakva, a za godinu dana je pitanje kakva će biti. Apsolutno, to je ključno. Znači mora da bude potpuno okrenut sistem, ne da proizvodimo ono što znamo i što možemo, već da proizvodimo ono što neko hoće da kupi, ali što neko hoće da kupi i da skupo plati. A ko može skupo da plati? Pa ne možemo mi, svi građani Srbije na pijacama, gledamo svi koja je cena, ali mogu građani, da kažem, razvijenih zapadnoevropskih zemalja u trgovinskim lancima. Ako želimo da dodamo vrednost, onda moramo tako da razmišljamo. Šta oni hoće da kupe, to treba da proizvodimo. Evo, samo ću se nadovezati na ovaj, da kažem, smrznuti segment. Tu je možda najmanji stepen obrade. Ako bi rekli paušalno i kolokvijalno, aha, treba da radimo proizvode sa dodatnom vrednošću i povećanim stepenom obrade, tačno, ali hajde da vidimo šta suštinski. Daću vam primjer. Konzervirana hrana je u opadanju. Znači, tu je dodati neki stepen obrade i rekli biste da je to dobro da se radi. Međutim, ona je nekoliko zadnjih godina u opadanju na evropskom tržištu. Znači, možda to nije ekonomski logično da recimo da stavljamo kajsiju i bresku... U kompot ili u sok, jel? Tako je. S druge strane, rekli biste da su i ove termička obrada, recimo pasterizacija, pekmezi, džemovi, da je i to dobro. Naravno, dobro je, ali pre će kupiti lokalni potrošač u Nemačkoj ili u Velikoj Britaniji ili u Holandiji svoje domaće, isto vrlo kvalitetne proizvode u tom smislu. Međutim, trend rasta prethodnih godina je u frozen, znači u smrznutom segmentu, gdje mi možemo zaista dodamo vrednosti. To se vidi i na borovnici, to se vidi i na malini i tako dalje. Znači, moraju ljudi da nauče da moraju to da prate. Pa sad, neko će naučiti i sam to da prati. Postoje alati, danas je znanje potpuno demokratizovano i dostupno svima. Zbog interneta, govorite? Tako je. Znači, moraju da nauče kako da koriste javno dostupne izvore informisanja koji su besplatni. Toliko toga na internetu može da se sazna. Znači, nikakav to nije velika nauka, samo im treba malo našim poljoprivrednim... Usmerenje. Tako je, usmerenje, malo da im damo strukture i vidjet ćete da će za 3, 4, 5 godina stvari krenuti u potpuno drugom pravcu. I opet kažem, ne pričamo o vrhunskim proizvođačima i velikim sistemima. Mi to i danas imamo. Nama treba da prosečan poljoprivredni proizvođač se podigne sa ove tačke na ovu tačku i svima će nam biti bolje. I pitaću vas da zaključimo, pošto smo pred kraj, jesu li naši poljoprivrednici spremni da uče i da primenjuju neka nova znanja? Hoćemo li uskoro doći do tog nekog višeg nivoa?
Pa ovako, rekla bih da na osnovu interesovanja za naše programe koje već evo nudimo nekih 5 godina kroz ovaj program, da, to interesovanje postoji. Takođe moram reći da postoji određene predrasude i barijere s kojima se suočavamo. Ja bih rekla čak i kod mladih ljudi, jer sam mnogo radila i sa mladima, na stranu što mladi imaju aspiracije da napuštaju zemlju i tako dalje, ali ima onih koji žele da ostanu. Ima onih koji žele da ostanu i ono što kažu na dedovini, ali onda su govorili, recimo, znam, baš konkretno citiram neke mladi ljudi koji kažu pa moj deda je radio te sorte i ja bih. E sad, kada bismo dopreli do te promene, da se oni otvore, da nije samo ono što je toliko godina kroz tradiciju dedinu bilo, da postoji neke druge dobre stvari, ja verujem u taj optimizam i tu neku otvorenost prema inovacijama i spremnost za učenje, tako da se nadam da će i sa ovaj novi program koju negde planiramo da pilotiramo samoprogramskom školom kroz oblik neformalnog obrazovanja takođe uroditi plod. Je li upravo u mladima negde budućnost, mladim poljoprivrednicima? Apsolutno. I ovaj program Biznis u poljoprivredi pre svega je fokusiran na moderne, mlade poljoprivredne proizvođače koji razumeju koja su im trenutna ograničenja i da je znanje ključni resurs koji mi možemo da imamo. Hvala vam što nam dajete to znanje i što govorimo upravo o tome da je poljoprivreda nešto što zaista može da bude sfera biznisa vrlo lako, samo treba neke ključne tačke promeniti. Hvala vam još jednom na gostovanju i na ovim sjajnim i korisnim informacijama.